se wo pe on my way mu nkrofo tribalism yo mo de pa Asante for tribalism yo mo de enti me so obi be pe me kwa na ka che me so ya Asante pe me sem patro da bi wo ye me den me nti ase because of say nyese bi o ya Asante nti amete omusumi o mo ban tribalism bi ewo omumu no odu ko fiempa ne ma me be bisa o so ye de ni o ka so ye semuni ana ye bunu ni ko ma be ka se da bi tribalism yo mo de se sankofo enko se bi omunya atenten pankofo ye tenten ya ye gina so se enko munya bi ye ya ho mo se ntokwa ne ade na mo pese mo de ba no mo se ni yie because e mu bu ho ma ya nyamwe e wo app no so blogger bi wo IG me best blogger me penasem o tribalism che obia nti me hu na ya ne me fe no ma like na matwam ana musuban te sa mo pentokwa unnecessary noise mo pedede bebia mo befa bia obia hu say yes mo na mo ban aden na don ko ni right so interview ni power pa na obi opebia obi interview no you can do her anything aden bibi bia mo ka se Ghana e mo dia o hu se ye nyina tribe ni na ka se tribe tumpe ka so mo kom ho abomu ni mo fight na tribe one pa mo beti magina no aso bi mo je se mo nkwa na manu ye ho na mo je se mo nkwa na tusu kokko e o manum obi opebia no be interview mu ntimi nya ni foko wa me hu se wa che camera wudi na temeba be di watembi mu mpe peace wo hu mu pese ye san kan ye ho wo hu mo pese ye kan ye ho ni na ye kan ye ho a wa hwe ye nko man num ye nyina ni pa ba ko ede na ye je ye twa moja ebeba ye twa mi moja ebeba ye nyina ye nipa ede asem biem wo ya Asanteni na ayeden wo ya bununi na ayeden wo ya sremuni na ayeden ye nyina nya Ghana ya na ye pani yi emre bi mo be kan se sremuni de mo mani ni mo so da ene sremu fo mienu na eprema ada na mo kaka se mo nti ase enso mo ye den ya sremuni ne be diade mo pomompo you people I don't know how we think dear near the tribalism ni ye where you say na ye den aya mo ndwen kwam be fa so mo ye tenten mo be tenten kan ma mo de betina se e di atem ni ade mo fa nwene kwan mo de beto ato mo ho so na mo ye tenten aden obi metro ade bi wa hanu na mo be hu mo nim say before I will always do video and medical ready for you guys. What's the meaning of that?